na esan so tia po and watching the cloud internet was the fastest internet in the world and we are bringing live Facebook near Sompa 93.1 and na YouTube no and also Sompa TV and somehow drawing in our your crochet the akogwa front interfere so www.sompaonline.com okwa and some you benya been working kind afa wadon chira na sesusu ya no ya na dia for Facebook and YouTube dia ma ya brepam ya bakin kind ade amount asonfo be no ya ene efia de ya tena se ya bakin kind sami dia ma wo meti ane akosuya ajewa akode boaten mene nana ya bo amalibi aboga ensem no eni abuza for ye seka se na se de free about comments at them for matena ye na putuprum enkrata ne nsem a yate de free electoral commission impeding for aboboa no yemfa entumanim na electoral commission impeding for the ababetu ga se era no be aduonu nan nipa 24 no a ekofa enkrata we electoral commission impeding for atena ye se wo mo epe president ye die no abuza for mo kire se emu mako dumiensa 13 ena omo agye omo atumu a odomfo ya domo a ne yakosi brone ka ne se ballot ne bekoso no omo akwakọ yi ba bi obi abeda ewo abato nkrata no so no omo aganafo akwakoto omo so ba mo bekaye ahyene nso a eye August bosumi etwa mu no mo ne da na etosumi enu ena electoral commission mpenimfo bi emu to ho no mo se obi bia ope president ye die anasa ope MP die ewo mbayi mu no electoral commission mpenimfo tena ne kofa nkrata ofa nkrata no wi a ye won sembusa bi a won nkrata no so wo se wudi so na uyi ya no wi a abro so a ne chese ne September bosome ne de toso enkono ekosi ne de toso dumiensa de na gese uyi ya no na de nkrata na akwa mpedimfo na ema electoral commission mpedimfo enhyehye mu no ene nipa ekofa nkrata no empimenim o ma no mo pe mpie die o msoso no mo pe president die na edoso pa na no September bosome ne se de mekaye ne de na toso nkono de kosi ne de na toso dumiensa no ena o mo kofa nkrata ne nyina ede ekoma electoral commission impedimfo na emro mo de nkrata na ekono electoral commission impedimfo eje nkrata no omo eka kire omo se nkrata na de omo ba befa eno madi nsembisa no eso eyi ya no de ababeda wunum omsuso mo kwa akotena se no ma fi omani coach wisi a omneti asante mo pepe se jare bobo no mo de awihwem wa krata no wan feeling ye wa wososo nsem a wa tro de agu krata no so a enye papa no wo mo ebeyi wa free eye akansie no mu a wontimi enkobie ena no pay ene awie ya ena electoral commission impeding for the krata ababetugwa se nipa makomako aduonu enan 24 no a ekofa nkrata epe president edie no emu makomako dumiensa ena omagye omatum na dumiensa na omagye omatum no abusuafo mu din ena edidi suwe Dr. Alhaji Mahmoud Baumia eye obi a ogina de ama MPP amanyuku no abusuafo wo mo agye krata atum Ora John Dramani Mahama esoso ejina ede ama NDC amanyuku no electoral commission for say wo mo agye nkrata atum yedra Alan Kojo Chirematen ejina se kontenkro wono soso no wo mo agye nkrata atum electoral commission impedimfo ese o magye nkrata atum Ora Christian Kwabna Andrews Ghana Union Movement gum amanyuku no wonde ejina de ama wunum wono soso electoral commission impedimfo chese wo mo agye nkrata atum Daniel Augustus Latte Jr. Great Consolidated Popular Party wono soso electoral commission for eso magye nkrata atum George Chumberima Edu Ora George Chumberima Edu wono soso gina sa kontenkro wono soso electoral commission impeding for HSO omagye nkrata atum Nana Kwame Bediako adodo na sarmane se cheda wono soso gina sa kontenkro wono soso electoral commission impeding for HSO omagye nkrata atum Ekwia Donko Ghana Freedom Party wono soso electoral commission impeding for chese oma agye nkrata atum Hassan Abdullahi Ayarega All People's Congress APC amanyuku no ono so electoral commission impeding for chese oma agye nkrata atum Kofi Akpalu Liberal Party of Ghana LPG amanyuku no ono so electoral commission for chese oma agye nkrata atum Mohammed Frimpong
ono so ejina de ama National Democratic Party maame na Kuredu Agyeman Rawlings ne party NDP party no ore na ejina de ama wonum ono so electoral commission mpenimfo kire se omo agene nkrata atum na akosua sapon frimpoma kumankuma CPP Convention People's Party ono so electoral commission mpenimfo kire se omo age ne nkrata atum na Kofi Cranting so ejina se contenkro ono so electoral commission mpenimfo kire se omo age ono so ne nkrata atum ebuzanfo omo a electoral commission for apam wonum a omanyo omo nkrata ntumu no omo ase omo fanse kakra Benanmuna PNC People's National Convention amanyuku no ebuzanfo nkrata electoral commission for se wan feel ni nti omanyina nti mapam no na Mami Janet Nabla ono so one ne party a your friend PNP omo so no electoral commission for chess o man feel omo nkrata ni nti omo so no omo ayi omo ede efrim nti we ya krata ewie ya efi electoral commission impeding for atena ye ababeto ye pono so ye ni edi akire de befra to bia ne yemfa enkamemo ye nto aso mampeni da John Dramani Mahama ebusa MPP ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne MPP aban ne nyina sa nyimbia no enwuma bebrebe no omo so omo biebie no egu he ye nu ntimrante ne maba wo mu ekini a omo enya bi enye o de sansemi to jawabra no de na propo akwa PS chief no for baton peso so e wa hafumantem ne mo ena obusa se na no wote se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekeka se enwuma one ne boss mampani na do danko akufado abiebie no eche opepepe mienu ne akire ena obusa se enwuma no wa he ye nu nti boys ena guess omunya binye ewo omayimu Sisi bebre eba na baako ne se yebeboa emabunu na omanya edwuma ye abra NDC wa bemu na unemployment rate wo Ghana ha ai se nipa ni edwuma ye na 8.4% and next one menum ka say emfie wotwe ni afro nipa ni edwuma ye afro akodru 14.7% akakakra madru 15% and so omampenyini na bedi kire almost say almost create 2 million jobs almost say if you watching almost create 2 million jobs na niamigina ho ebisa omone say jedu emabu na ejina hai say 2 million jobs no omo dia wa hin aden na omumu bi enya asan dwuma ni bi ezu na minim se ni na ye ndada NDC na beba yeah, the 24-hour economy eba. Former Penida da John Dramani Mahama and the attaining king. Alright, John Dramani Mahama free wapen wababa sena no to abase ewa hafomantamu. Na ewo no de akwa to ja eltro se no ote akonya so sama mpanyi no na Ghana fo se onye. Wanyo nsoso ya na yenta nkyara se ozo ne yese wudin. Wase no kokoye ade ha ne pa ye ma. Nipa pinu wade gina so ato aba atia no na aba wabata akonya so no bayan ho agyeman sa agya won na aba ko agye Ghanafo ediamo yensema no ewi akire wade napko abaye a wofa nipa pepian kuma gumo se won nkonkon ye adwuma eno achi kura po na sentrani allowance ya wono ye John Dramani Mahama bibinti wotwetwamu no wasan so de baabiem ya na ye wasanka obetwetwa allowance no ade amama won mo ananka mo ato wo mo ekwawi akira sasa ne nyina na dada kra no obasa Ghanafo ahweso to oba man nti ena na obo apa wo yeseye wo se nei se wo keka esum won mo pa ba wantimi ntwia ya enya sem keto makora enam so nti wo se mampanyi na do se sa nuema no a afempemienu dunsia are afempemienu aduo no 2020 wode ye campaign no da so twetwere ho emu ka no enti wo se na ne kyene yada won kan no ntia Aban Beni. Every year you starting national service. National service allowance is 700 cedis. Aban Biaba, Bosom Swa, you national service for. Aban Wenkwa Ebaya, 6 months near national service, Omunya allowance. Teacher trainees, nursing trainees, 30 months arrears. Alawa, Mosumbeti Metia, Muntia. Ezu. Now say almost the Jumebi by you say NAPCO obe training nipa 100,000 mofa sanko dey 3 years omu ye juma afa mo say NAPCO no omu ewie eneti omu sika ma omu no omu nko e me no ka say omu the NAPCO foka
by 9 months arrears omuntu omoka Yebusa vice president also onim se omo de omoka ene amegyina ha e wo yamfo e kan no se napco emabunu na oma omoko ye adwuma no mo de omoka 9 months arrears hwehwe anu wachu no wa mananso wa manta wonsia ya aban ba ya wote ye adaka du ne ho no eno so wakasa fra ho se puntunwuma eya bo no mo pa enuma city en chebia ena ya chiche bronga hafu mu ebeye regions miasa na anke ya chiche no ya chiche se ede empuntu beba ebi se ohwe bronga hafu se na etia na esuye na normally se region wo ho a enyoma ni na empuntu no eko to the regional capital into see pipe mu na ebedane miasa yebenya regional capitals miasa na say development comes to the doorsteps of the people na say MPP aban na nchiche mu no kwa no mpeso mu ye omo adwen say omo the infrastructure say bema region yetimika say esefata say a regional capital because we go so she mbeka ho if you say yeah chiche regions that Abusoni atena nkai ya kanema panyi ora John Dramani Mahama ye na wo segina mudiama NDC amanyokunu ye kwa amano so ne yenua Eric na di nkomo de afimfimfim mantam ya tese vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ono so tu franka de ama MPP amanyokunu de na probo akwakopie twifo etimokwa abaton pesu asomfimfim mantam ejana no som ne boye nkomo e But Libya Bogana Minfa, the Duamo, Ason, and Yomonudu, so some party, Mamma 50 months for a Timopa. Now, a nanopa, Anna Yura, Baumia, Jebo, Tesoba, what me, Abana, Anopeno, or Shana Fobono, I say, Eddie, for Pras, why no, I watch you for a Timopa, mentioning the Mona, a Probono, a idea of Piemo, a Timopa, mine. Osi ade yo kosi training ya otoso nan na kache ene dodo na nsam dodo na ode tun ne mu e wo ho na aprobo no na makomako nsia aprobo ya obewie muku ada eno eda ene mu na ene no ade a obekọ tutu etumokwa wa sha ase ofi hanu mu a obekọ himan lower danger na owie ena aprobo no e wo mfanteman na mbo ochina nso obeto aso sha ase Ogumwa is in the west. Now we Ogumwa central. Now at what was now and there Okoko Piemu, a Timokwa Mahini, Nahim Fiano, in some degree, Anna or the two guys, but what Kayana, Mechitafo, Idilitino, Omubo Muslim Shasha, Edemano Pano, Niswadi, and Yoma, the one to Abamana, it's in the Nissa over here. Now or that I got to talk with Ama, Union Manase, Yajanoma, a software. Sanso ana Muslimi for any ekuafo sanso chemu asofo titru omoya nyoma bebre e de boa oman no ana oman mu nso enyi no bi e de bi sa asenti no ekuafo ana o say oman mu no edwuma nka se edom egumu pan na kwa ekuayo edwuma ntino ekuafo no o nhye papa e de baba omo sanso ana Muslimi for no nso no obehwe na omo nso abo omo ekwanso nkoso asamba kwa sanso e kan e de to so ene buy Ghana first eni swadi hu na esine no so se oba o de nhye papa beto akwemu na aboa ama oman mu no se obi ekura ade na otwa ne ayaye no oman mu no ana obehwe na odi kan ato ansampo ana oni no odnani ebekira amonone a odnani atra amonone owie no ode todwa se afi abato eba beto no abato a ekura oman no eda achene sa asunti no obi a etu ahene ni esi ahene fo hwe na omonto aba ne kese so emfa ema no na bibia enkoye emfa no wie no okasa edefa passport national health insurance wo chema MPP aban aseno ade a passport ni usage na na say passport ne boa ewo yare hwe ene yare giemu no aboa ye pan MPP aban ahyemukutu pan ama empo enei se okopie mu ewo asipiti a enkoda ade a NHIS no hwe boa ama childhood cancer ni nyina se akoda botofo ewo cancer enei no NHIS na akwa no obi a okọ ayare sabia
yɛbɛhwɛ na yɛahwɛ no kwansinko so a ontua simpoa ntua dama ɔkasa enso edefa passport ho ɛsɛ ennei no sɛ opec passport de otu kwan a 6 years ana ebe expire wi a every 2 years bia no ɔbɛhwɛ na we renew ne mom no sɛ yɛto abama na ɔbɛhwɛ sɛ passport no ɛbɛkɔ 10 years na every 5 years bia no yɛahwɛ na yɛde renew nsɛm ne de dodo na ana kan a ɔyɛ ɔse ade yɛ kosi kani na ɔtɔ so na ɔno yɛ timokwa manhene nso edi bitu na nimu ɛfa sukuu nsɛnsɛm ho kaasa ɔsɛ ɔhwɛ na ɔde ma sukuu dodo a ɛwɔ timokwa mensini no sanso ana nkane asɛm asɔfo ɔmo ba no nso ɔmo nso de nkane asɛm na ahobanbɔ nsɛm sɛ mpanyinfoɔ no nhwɛ sɛ asomdue a ɔman no kura mu no yɛbɛkɔ so ekura mu die na yɛnto aba no yɛbɛto aba no ane sɛ yɛbɛto aba no nso ewie before after and during the elections so bibi a ɛbɛyɛ kama mpempen no ade a wɔfiri atimɔkɔ amanhene hɔ no mu a ɔde n'ani kyerɛ hema no a ɛnɛ yɛdi n'akyi ne ɛdɔm ne deɛ dodoɔ no a na ɛti aba a mpo ansa kwa na ɔkɔ atimɔkɔ amanhene hɔ no mu osiiɛ ɛwɔ new market no wɔ fra so a ɛne dodoɔ na ɔtoto ne nsa ɛma market women no obiara ba bɛhwɛ no ɛne ɛdɔm ne deɛ ɛnya asɛm ketewa kwali bi abɔgɛ ne yɛdi akyiri a yɛhwɛ sɛ bibibia no yɛbɛka no boa na anwummerɛ no kaseɛ no yɛabom ama etiefoɔ ne se kosoa ne di n'akyi de bifra to bia no ɔdomfo yɛ adom a yɛnwumrɛ kaseɛ mu yɛde asom yɛtiefoɔ ne yɛhwɛfoɔ nyina yɛkotie bɛseɛfoɔ yɛ professional konkonsa ne yɛwɔto yɛ nkra ɛde frimfimfiri mantam mu Eric Anan ɛna yɛkɔɔ ne nkyɛn na Ora William Atoguba no yɛ retired justice the ma Supreme Court na wɔde ato dwa a kyerɛ sɛ wohwɛ electoral commission adwuma no a ankame sɛ wɔn mo gyina kwantenkoro yi a amanyosem bia mafoforo wonom na wamode ne se ba na bato mu a enne da won mabam na wo hwese won konko gina amanyoko anase bia fa na obawa se bibia betumi akoto ten pa wo se na no adama panyi na do appointment ya wo ye won nyina akọ electoral commission akache no ankame ase ase wo mu gina MPP afa Safori nyina ye adwuma ego suma se de ama MPP a ene kwa sanka bekoba ne saa wo se se koba ne saa no a aya na muama electoral commission no ankasa no ne dwuma di a wo se wo de boa no entumi nkọ se de o ma Ghana no ye rehwe no afei se wo hwe mu a ene nipa pi no na aka se de ntworo ngoma ne ye de baba to aba no fom so pi no wo mu ya ena no da kora andi si amanyoko no ye ho wo ye kyere ne ade a wo be se electoral commission wo fo se anyoyo ena ne kyere ya da won si gina ye ho na won to ho na mo san se no ena be social media that I mean from what they are saying unless they are wrong that the constitution is mostly comprised of politically exposed persons. I mean in the first place the person who exercises that power to if I mean he is mindful of the requirement that the exercise of the power shall be fair and candid, you don't go and bring your stooges to run a national institution, their appointment, I mean, is in the first place, is fair and candid. If it is true that most of them are politically exposed, is that a fair and candid way of, and should they themselves even accept those appointments? They are not serious, it can be serious. And that's why we are suffering so much. People just enjoy the power without looking at the constraint hedging the power around. That's the African mentality. That's what results in Napoleonic state capture, dictatorship of the type of Mussolini, Stalin, and others. Very amazing that this day and age, all this constitutional journey since 57, we can retrogress like very painful indeed. Others, look, when I was retiring, a lecture was organized in my honor. At the end of it, I asked whether I could say a few words. Say, well, I can just say one or two. And I reiterated Article 1+1, that at all times, everybody should be mindful of that provision, particularly judge. And that what would pain me is that some persons can choose that clause which enables them to come to power in the Constitution. And once in power, they seek to negate all the other provisions of the Constitution. Supreme Court Judge ya wakona humejemu Justice William Atoguba and attending king. For about ngoma yede to abafi December bosome de toso nso abatu no mu nsensem ya and Dr. Rashid
Tanko computer or a pen in Pabidi Church about Owens and some so Edema and this Yaman so a say now no brother and this Yaman Yuquachita 40 Monteneso a yetre editia near me beer Kosu Electoral Commission at Sena Otitru and the voters register na Yadekwa Kotoba no Mufi se Imunda Hod Memoye Fia I was Electoral Commission in Penning for 2 minutes near copy pem Chichimu Nansa Manfone Nipebio Mudiaba Tretre ni 22 no itimi koko yifri honomo na Dr. Rashid Tanko Trese omo NDC amanyokondie omo esomo ma Electoral Commission in Penning for na watching no enyanso na se na watch ne so na se ni Electoral Commission so omo be ya no mo be dia no mo so NDC amanyoko mpanimfo no magitafo no na omutu omo hofo no mo asoso aye de beboa ma asomdwe ene ntiase aye adwuma wa bato no mu down on 6 September yeni Electoral Commission yeshia na ye fa ne ma no kire mu say we na we aso na catch from says so we pay say ye fa ni me abeda then man set committee maintenance na ye hwe e dey na because you Electoral Commission trust too we don't trust them. You think we trust this? Crown Muyoma Bebre, wow, crowd trust the Electoral Commission. The Electoral Commission can send Ghana Nippon say, or you so called draw, or your figures. How can we trust such people? Yeah, ignore them completely. My party pan I'm not surprised this country is where we are. Also, press conference on one of the pages, that is page 1, page 2, page 3, page 4 on their press conference. Before press conference. Lobby. See the constitutional instrument on the registration of voter CI 91 as amended by CI 127. Wrong law. CI 91 as amended by CI 126 and 127. Wrong law. First one. For emphasis, CI 127 makes provision for the resolution of discrepancies such as the inclusion of omitted names, removal of names, and any disease. CI 127 is for elections. It's not about exhibition. So Abza phone to a Dr. Rashid Tanko computer ye pen in pabedi echira o sha bato honsensem so mind this amanyuko no na treasure for panyo de ma NPP or Justin Kodua from Pons so na ka say was na no ya kire no a NDC amanyuko no ye no fa so bia ni so sanse Electoral Commission gina brane pa so obetumi aye wadwuma na sempo sakwaba semfum so bia bade ntwere ngoma no ho a wo mo ankasa betumi ahwe no de yi ato yi ahwese wo besiesie na afia bato ye bato no amfa eye mfumso bia ama matachiri na sakwaba NDC amanyuko no ye se wo de bada no ye kire no maye ade atia oman no na se Electoral Commission amfa so bia emre omai 2015 na ukuma obekaya sa bene akoto about 2012 edi asem quarter election petition so kaifa Mikai that election petition no o police station there for the finger of God that no you dey court evidence you dey call say police station do ha if you are creating you are police station name eba mienu ebu a police station number eba mienu ebu a police station mo kwa yini I find go police station that time na MPP the evidence e call say go for Burkina advocates for your voter register mo you don't for ni picture na ba say thank for more registered mti and na dey be boy yes aka say o register no kan ko for bibiro mo wo more registered mti that dia Electoral Commission independent forensic audit for said we need more Electoral Commission no Mohammed Nasir no more share register them you call opinion not that EC committee no atine VCRAC can na pound for a catcher say the MPP can na say be nya so eni so Electoral Commission no akadie emra structures bibisa no omo atine trasi ECC Anochi no panye petu aso kire mo wasenka me SNPP ni DC obi a opposition asani osibi hu Electoral Commission no eye soronko no me no be first person amagia to say MPP ni NDC subaye dandedi no na ade sefata bi me nkase mo MPP bi MPP 100% say bi so for no be town it has been the attitude of all political party opposition on the Electoral Commission was say po abema Electoral Commission ni na no ade o man say yoku ni no ijasa no man say bi I will not be a general secretary say the party ya dey na mafuaso the Electoral Commission ya dey ya member na baso yes sir it mean chichiro man so the Electoral Commission I was 92 and the aba it mean the message there say so mo ya dey na ya fa kuma pa enka
na yɛnhwehwɛ ne nyinaa yɛnsisi adeɛ no sɛ ɛbɛboa ma ɔman no akɔ n'anim yɛ meka sɛ amayɛ so no ayɛyi ɛnyɛ so ade ne yɛ adwene so obi wɔ ha politics na ne ngye ho I was your Roger Justin Kodia from Pon no where church for Penny de Ma NPP Amanyoko Mizo and a 5G drink and I account for the Yama was set Konoko Pebi Neto to Yame Adma watching another chia so I am a man done the question that I had the Abaco wedding a year near that day I put to our door 1 channel bar what fertilizers papa na dia good no by no sia I OCPDO ya wo NPK 15 and I want 10 and Chamu Biano Quaya Bisa na Yancho Baby Biada ton fertilizer Biano I was young Sabaka be free 0555 909 437 0555 909 437 Cloud Internet the fastest internet in the world internet papa Wi-Fi CCTV camera, digital security locks, web hosting. Nanyila cloud top high yana love FM dish animu 0202 699 110 0202 699 110 Express Group na ya count for diama wo baby aba so to kwa bia Holland Canada US UK dia kaka ho no China ho nyina wo modo beko Kumasi Asafo labor runabout and crying Kanashi First Light 0249 000448 0249 000448 after through herbal center the 3 quarter capsules saba ayekoko master dro etumi sisi ade kokko ne yam tim ya ebua mani pedua no se gina na so ye pa Kwale na kidani heba mestini apidank 0546107107 0546107107 I was so ye china reso na ya dan ho ya ba movement for change another dua ya ayira alan kwadwo chamaten wo pa na be de kire ho ntoma na ya bekọ na munsem e de abesomo 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe san kratoe mu agye atum
Hey, Sewa, me who watch you. Me and Nano may be say cry so quite brutal. Kwaku, afraid na mebeko. Men krata krani. Hey, and you make connection man for den go for sick when you're trading musan. Oh, Express Group adarumenti. According to IF4, opese to kwan kosiandia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo to kwan koye jumanso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpareto so movement for change. Yero Alan Kwajo Chamatino diani mweneya yakase no wa power na bedi ekire ho ntoma ya eni nyina anisemuo sa yebetumi ehunu bi na ene ya wa power na bedi ekire ho ntoma ya ka ho bi amaloya aboabe asamwa we leading member at my movement for change wona sompa ade ache bia dwumade so na na yobo amale bia boga atwetwe nkomo ema ne cheche mu die ntia wapanyipai na yera Alan Kwajo Chamatin we no se na bedi akiri bia de to se o te bi o mta mamu yo kwansoro push na de nipa de odi fe dua 9 e we Chamatin so shebo na nipa na pe apanya kasia pa na ele na watuni di da na di da de ni woman in Kata, or the Kata, na or Captain, or Kata, Emom, no, never be the Oya, and it's ordinary shells and chef for, as a chef for, and in some Pano apartment, time Munina. Janapo, no, na, a chef for show Ghana International Press Center, and you don't give a pair na Ghana International Press Center, the chef for, and they were Alan, and then a baby, our power, no say, or the neighbor about 3. Now, or more. You know, and yet, change. Bia ni pare dada no ani se owura Chematin be kire ani krimtia ani bodo se odi be bunu abrantie e for it agree Abusoni atana kan aye lawyer boaben asamoa abuzafo yamfamo konsem fufuro mu na mobeka sene nso ananu ya ena mampeni na nadu danko akufo de ya amamrani amane ya opa dwumade bi hu ntoma matudin say district road improvement project ya etweniti afa ne say drepo ya kofa mfidie mumruntum so ye che e de akompesi ahodo so de akwakosisi afichi kwan ne bom kwan ahodo bi a ebi e be chansa na ban e be na adwene se obeti asisu so akoyeso adwuma no enti samfidie we ensisi sa kwan no akosise ebi adanko ma bi no ababenye skede be ma contractor se wonko no nkonko yeso adwuma mfidie no wo mo cheche ma mansini bi anya ne de na mansini no omunya omo de no a ye de ekwa koma
num no sama hye ne nso a baby e bedro bia no kyese mpempi na akoye mabɔ ene sekantwe enam politics ya eya na epiepie hu nti na no dwada ena beto dwa ogoma West abaton peso ya so omfidie no a ekokoduru honum no yese MPP fo ede omfoni akwakotetare ho ena ndisi fo so omonte ase wiase kyese seka nyina piepie honum a kyese ni pepe praye no na enya asem keto ba sa no a policy for chi NDC chairman a owo Goma West abaton peso ya so enra ena achitafo ekobo dompem koye dede so manyu owura no a ene ni besi ene omo ede na court a apututu course wo court no court ama NDC chairman ne bill lawyer ni okoko de ma no owura erekofe ene nsɛmtwefo edi nkomo chechi nsɛm sei ede kyerɛ yɛn me ya Jason Libya na ya je be de atentene o Ghana ne lawyer for apuku de ma ipoemu na yekejina ye Alhaji Mohammed Kasim and two other accused persons then sama ye dan court nyame charge court aja to ma wa ma be fu be na yesa de usande we na we has court na we fu Goma West na wakoya amanyosemu sebi kasakasa nti yenko edia na yenhwe na NDC ma ya ntwe usande akaka ne boto abakeso de yentum yenhwe de ma sebi obeye deja ewo Goma West onkoma so bia ye program na waba nti na de ba court ehwe charges was born da we be ka de misdemeanors so misdemeanor da so nyaza ode okoda na what one she sells they one brand the other time. We prayed the court, and the court acceded to our prayer, and they've been granted bail. So they are reappearing on the 18th. So we are saying that in between time, we should have been able to attend to the ADR session. Then the results thereof will be reported back to the court on the 18th. Jano Peze, ND Samanduku, Central Region, United Papa, the court, Timwafunas, the Yasma, the Junior na ebesre de inechi dufo inechi tafo nkankan bebu no akaka ne ekoto aba omi nyina yenya for we a lawyer Erekofe wono ene kokon ye e court de ma NDC chairman owo Goma West abaton peso aso a ene oni nipa be mienu e ka no a aposifo che wo mo enra no wo mo etimi ama mo bele Sadro Poncheria no wa pa obi hontoma wa twoma nwa bieja North abaton peso aso ayadan kwame na nana kofia mankwa tia ya wodi kan afa sa kwanya no so abo NPP aban aba so pa sanya aban bia na betena kwanya so asabio wajoro ne manfo ho se wose yi akwan tete gata mu ne ade na obato machine si e de akọ kompeso ahodo so enti se atoma nwa bia North mpeso awon so nya won mo de a na se odaban na se pa na mom so hweso yie na eho antumi amasem enye we ni abra edikan ebi abapen e ma akire ye hu de mfidie no efae hu adwuma a wom de ye nyame adom ani tire so daye akufu ado ene ne ba omia asondaye no wom de se mfidie na ba ye esre wom titire oni se mfidie no bi abapen wom antimi amfa anya adwuma na so wom de ye we de wom da roma ba bia wom nsa be kan mfidie no wom fanya adwuma na ye maame no ene ye nuamo ene sabi wom a wom ti achichire a wom kwan nye no eno so watime yi kwan no na dia ma wom no wom so edwa wom die no wom timi ama wom ho aye ha se de be ya wom so benya sika e de ahwe wom nchirima ene wom nana anu chino ana masebejani yo wa twoma nwa bia North mpeso so won manya fo Benito owusubiu won so kasae NDC omanpanyi kufo okuko ta wa ha sei 2008 ema woye esanso kwan adikosi kapro ene ntensere yegu ni nyina dawo na susu enam se NDC ba ya wanya maintenance nti ekwan ni nyina tutu yesai yasemo MPP na sababiem a woye sesei ekwan ufri Sofia ade ko bare no contractor no waya aduma dru fenso odu fenso kokote enti yasremo enya dia wa free pan so matese na no bi frɛ me na Benito akwa no ase ne mfidie no eso tia na ati o bi ati wa bia nkofo frɛ me
and I'm sure maybe say I'm almost say say I had you man acquire concrete works na say you person who be kura omwa yantre ebra emfe ani wi office wo or bridge enuma wo ye Alfai warmonya for Rebecca, your boy, Mansabo for NADC. I watch Manga Biaja North Mansinimu. One so Cassa Church, Mumpuntima, what to a ban Robertina Quinasho. What do you go, Quemu? I know the food so big, I can't give it to me. Every day I walk on my year. Now, I'm Santi, and I am prepared. I will send this in your bulletin to say, and no prayer, no one said, I tomorrow began of the year to my. No, it's about political parts. I will walk. I buy a warrior tomorrow, the police, Papa, I'm not for Yampaso. Now, I know that I am put that I say that I yet, Yansu Yanchima, Yawo, Pano, or Moma Potina, and I am there. The Sentinel, we are so the Potina, so now you go to Baku or 24. What did them a papa beba? Now Yanchimano, Ebina, and Sompa. Meaning is of what I had about any fear chest on Koye, and fear Piamo, fear chest about our honor. No, me about them. And people by a yepi de Busuya. Montoya so. Nana on the 7th. And what you know, Ora Frank Yabua. What was over Wako Jinamu? Now a prima Sabaja, Akonyano, and Pipia Manukoni Dimu. I watch Manga Biaja Northern Persuaso, one of Sudden no at Wasenimo. I tell you what, Adanquame, and there I could do and Tensera. Sophia, and Abel for Fronin Yamawa, and Puma, and Babia, and Yamawa. Fufunina, Munina, Mosomero, Everson. Na Asana Metrasiano. Na mekase bebe bia metakase twakokon amete asese yen kwanda nyamede maaye no eye dioson abroso mpo no eye diowotwe eno nso mpo no oha yare ene amane ene wom na nka nyankopon de franke bo abedua mu ede mo bechem ede na bechem wo abeja no fo a enka nti eko nyankopon moaye na nka obi pa abro 70 years no o ma nkwa ahodin wom na trasi ne ho emfaso a ebeba MPP so every 2025 eko ni se nyankopon de ofitage mapa bi ase a ode beko ewiye pa tenim se ode beko ewiye pa na ayo dem se ode beko ewiye pa wai ayo Frank Yabua no wo hwe se wo be gina prema se dwa konwa wa atwema nwa Biaja North empeso so abzan for inform nko afigya kwa bre no for bato empeso so asantema se na assemblyman owo denase electoral area honorable Obed Kwatin wodi adesre ato abata ne ahwefu anim se so de baba wiase a oso ma oni wani kwa kwada no ho tia kwala ne ye mu bibia oso hwe ne wasede a oso wo yese eye obatan ana so hwefo no mu oni ekọ ho ode sansem chi yawa bra na omo edi dwuma kwansoro nkoso de aboa amanfo ewo enwumasua eho nsensem mu ene sanse de kan me ma mi tu sa na mo ye enkola bi school a ateti ya ne daw for so boost go do aye krema wo mo previous no wo mo bi school say na me ko ho no mo a akola ba ko yeso onto 20 no ato be 3 no wa chichim ya me to kakrama wo mo betafi we dia me yese meto no dodo na enkola no mo sa problem no a teacher for no etimi di bia ma me se ne be ya ebeti awofo no so ebre so enye asede se abatan Miami can emra me di problem yi to amanfo no ma ye kasa wo information center obu okola no say assemblyman ma ye book ntie nto books no bi mesere awofo no say books we ne de amom na nso enkwada no enyina the purpose ne say obi a no ho kire na obi a yenim se ne maame ontime ntoma wo mo nti na enya asa book we nti for assemblyman award denase electoral area ni yetene nke we emra na chese watoto exercise books ene akade pia ebebo ma de kire ne ade so yetumpon de akwakoche ne ma ewo ne mpesua ne eso na headmaster ene head teacher so mo ne mpesua no so ege niemen ede aseda ema assembly pa Abzan fonti we aye assemblyman award denase electoral area honorable Obed Kwatin and chese
watere ne nsa ma so ne nananom ne nuanom nkuma wane mpɛsia so sɛ bɛyɛ no mo masua won sensem ebetumpon na agina yie ɛno no yegyina we so na wie nsɛm baba no de babeso mo yɛ de mosia ne asɔre ama sompa nkoma so matoa so bedende nana ya obo amali bia boga wie mene akosia agyewa akɔde aboatenya seda akɔde ama akoko Veronica Jando ya Grace akosia so mo abu